ndibuka tugisenga ruguru twajaga mu matari mwataha mugahura n'ibishirira hejuru yanyu ukabona igishirira kuko kiva mucakira kikaguruka kikagwa mu karumyo kindi kikava mu mikarati kikaja mu gitasha ikimuriga cya kindi cyo hejuru. Ese ubu biracabaho? Bwana sifiwe. Amen. Kikaguruka mwamara mukama muvuga ngo ndore ni bande bagiye ica mu makartier ikaba imfabusa bwaca bakakwamagana kandi witwa ngo ukorera Imana dukorera uwo tutarakunda tutaramenya. Iyo umuntu akunda umuntu neza hari ibintu bibiri reka mvuga akakantu bituma umuntu yubaha ukubaha umuntu. Ijambo rya mbere ni urukundo, rya kabiri ni ukumutinya. Zirahari icyo ni kikunda niko Bibiliya ivuga ngo izikunda gusa ko tuyibwira ngo urera Mana urakomeye apana kuza buri gitondo kuzana ishida n'amasaba banza ukora amasengesho gusaba usabana na data. Dukomere Imana amashi. Turambure za Bibiliya sasa bazifite uze gusoma abacu ubutumwa bwiza bwa Matayo ni bice 6 umurongo 8. Inde muntu udusomera ufite igitabo kinini kani gato soma da. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutarasaba. Yego. Nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe aribwo buza, ibyo ushaka bibeho mu isi, ibyo ushaka aribyo bibaho mu isi kuko biba mu ijuru. kuko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, icyo kindi takiduhaye abantu benshi ntibosenga. uduharire imyenda yacu, uduharire abafite amadeni bose bakakubwira ngo barayakubabariye, kuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, kuko natwe twahariye twababariye. Subira genda mu gitabo icyo mwanditse aho nabonye ari cyo mwanashize kuri ya fishe Yeshuwa ibice 24 no ku murongo wa 15. Ngira ngo nasomye neza muravuga ngo ni gukorera Uwiteka n'imiryango yanyu, siko? Abari cyo usoma ari cyo tubwiriza wenda mwagishizeho mutakimenye neza. Yeshuwa 24 kandi nico tuvugaho kirabakoraho. Kandi nimba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, kandi nimba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize, tuve hano twasezeranye twarangije twemezanyije, uyu munsi turi hano tugira inama twese twitoranyirize uwo muzakorera nimba ari izo mana basokuruza bakoreraga, nimba ari za zindi za ruguru zirya wibuka nawe mwagiraga zimwe ukiraho gato hagarara. Bwana sifiwe. Amen. Nimba ari zirya za mana basogokuruza bagiraga bataramenyaga Imana bakibandwa, komeza urangize. zo hakurya ya rwaruzi, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, cyangwa izi ngizi zino twajega niyo natwe turi, ariko nje n'inzu yanje iwe yaramashije tuzakorera Uwiteka. Amen. 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 Uwo ninde wavuze gutyo ko we n'inzu ye? ndabaramukije cyane.
Bwana sifiwe. Amen. Mwiriwe. Yesu ashimwe. Amen. Murakoze cyane kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Kandi nkeneye ko turaganira ikintu kivuga ngo gusenga guhindura. Gusenga kugira umumaro. Hanyuma dufite abavuga butumwa babiri niko bavuze, turi babiri. Ariko ndaza kugaragaza gutwara umwanya muto, nitumara tuze guhereza umuvuga butumwa kabiri adusigire nawe umwanya anabarasubira dusubize nanone. Ese ko sinzoba mfashe kabiri adusubize dusengere abantu. Je niwe mutwaro ngira nako nahamagabo gusengera ama etage n'amajaribu yose arya mufite. Ntayariho nuko asandi ayo niyo tuza gusengera, ntabwo ari asandi ko hari, ahubwo asandi ko twizeye kuko tuyakuraho hamwe na data wo mu ijuru, kandi biravaho. Nijoro hari umuntu twavuganye nawe, mwene data arambwira ngo ese kurumva bimeze gute? Kimuzi ubu twagize ubwenge, isi yagiye itera imbere. Tukiba ruguru, ndibuka tugisenga ruguru twajaga mu matayo, mwataha mugahura n'ibishirira hejuru yanyu, ukabona igishirira kuko kiva mucakira kikaguruka kikagwa mu karumyo, kindi kikava mu mikarati kikaja mu gitasha, ikimuriga cya kindi cyo hejuru. Ese ubu biracabaho? Bwana sifiwe. Amen. Kikaguruka mwamara mukama muvuga ngo ndore ni bande bagiye. Kandi kuri mwene data umuhagarikizi yavuze turaziranye kuva kera, tubazi kuva kera, ni bakuru bacu batureze muri ibi, twarataramanye henshi, ariko isi nyinagiye dutandukanye. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Shimira bene data b'abanyamasengesho. Hano muri Kenya mpageze hafi by'umweru bibiri. Shikendi hisha ariko baranza bo muri Kenya. Nk'abantu b'abanyamasengesho bo hari n'urubuga tugira n'abatazi iryo zina rya Kidumu bararize w'i Burundi, kuko twagize urubuga rw'abayumbe ku isi, kandi rugize imyaka ni admin mukuru nakuraga abo shaka ba hano muri Kenya bagize fie kabakura ubwace nkamusubizaho. Nababonye, Imana ishimwe kuko mugikomeye kandi mumeze neza. Ndashimira itorero ryose n'abavuye ahandi, kandi ndabiyegereje naje mu mwanya muto tuganire. Niyegereje Dawudi bambwiye ngo no warugarama sinari muzi, nzamubona kuma biriya nyine, kandi ndamukunda, ni umuntu uzucuranga akananezerwa, sibyo? Noneho nawe namumenye. Imana igumugisha data ko waje. Shimiye mwene data, kandi niyegereje mwene data Sibomana, uyu mugabo haguruka. Bwana sifiwe. Amen. Uyu mugabo ni hano, ni wiri wacu, ariko ga yaransize kera yaje ino. Imana ishimwe, twaravuganye nawe hamwe na mwene data Ruhanama, maze kuvugana na gapapa, barambwira ngo tuzoza dutaramana. Mureke mabwire umunsi umwe akantu gatoya kugira ngo tuganirire ijambo niririya, mugume mutekereze tese riradukoraho gute. Nindangiza tuze guhereza umuvuga butumwa umwanya. Nakeneye ko tuganira iri jambo rivuga ngo gusenga bihindura, gusenga bitanga umusaruro, gusenga bitari byo gusenga gusa kwa buri munsi. Birashoboka ko wowe uzusenga ikintu kimuka gisengera imyaka, siko bimeze? Yego. Ugasanga mureke twige gusenga, arico tubigisha uyu munsi. Gusenga, umuntu agasenga bukira, ejo akagarukana cya cifuzo, ejo nicyo gituma aha twasomye muri Matayo ngo ntimugasenge iho yiyamye. Bwana sifiwe. Amen.
gusenga bitanga umusaruro bihindura ni ugusenga nyabaki. Wosenga ute kugira ngo bigire umusaruro? Wosenga gute kugira ngo icyo usengera gisubizwe basi? Reka mvuge mu mvugo yumvikana. Icyo umaze iminsi usengera gisubizwe, sico dushaka. Aha twasomye muri Yoshua harimo amagambo 5 muri ino verse imwe, amagambo 5 nakeneye ko tuvuganaho, kandi ayo magambo 5 ari muri iyi verse ya 15. Ijambo rya mbere ni ugutekereza gutagatifu. Iyo niyo yabivuze neza, yavuze ngo nukuhitiramo. Ijambo rya kane ngo ni zamana, nizo twari tuvuzeho nayo magambo tuzo kuganira. Ijambo rya gatanu ni hakurya yagwake, hakurya rwa ruzi basogokuruza bagize gute. Ayo magambo 5 mureka ariyo tuganiraho gusa. Iri jambo gutekereza nimba ari byiza, niko Bibiliya yavuze. Gutekereza biva ku bintu bitanu, ku bintu bitanu, ariko ndavuga bine. Ikintu cya mbere, gutekereza bisaba kugira umutwe. Nta wotekereza adafite umutwe. Tuvuge ngo haleluya. Amen. Umuntu uja gutekereza neza ategerezwa kuba afite umutwe. Umuntu udafite umutwe yotekereza, oya, hari umuntu wobaho udafite umutwe? Wobaho? yaba. Ikintu cya kabiri, bisabye kugira ngo utekereze nuko bisaba ubwenge. Ubu uri umuntu ufite ubwenge, apana ubumenyi. Hari ibintu biza bishaka gusa abantu bagashaka kuzitiranya ubumenyi n'ubwenge. Ntiwotekereza udafite ubwenge. Igituma buryo uzutambuka ukagenda ukagera ahantu ukabona utoryama mu ivu, n'ubwenge buba bugutumye, kandi ugatekereza ngo noryama zoba nabi. Tuvuge ngo haleluya. Amen. Duhereze Yesu icyubahiro. Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo ufite ubwenge bituma utekereza. Ijambo rya gatatu ni ubushake. Muzi kuko hari umuntu w'umushanga mu gutekereza? Kimuzi kuko hari umuntu w'umushanga mu gutekereza, utekereza hagufi cyane. Kandi namwe muzamu muvuga, afite ubwenge, afite umutwe, afite ubwenge. Yamara wamubwira ngo gutekereza, ngo njewe sinza mbiha umwanya. Namwe mwaje kuvuga ngo uriyangagira ibitekerezo bigize gute? Ngo ngwagira ibitekerezo bike. Kurya bagira bike nuko ari umushanga gusa wo gutekereza. Ikintu cyanyuma ni umwanya, arico cyakane navuze ngo tuganiraho. Umwanya mu gutekereza. Gutekereza bisaba umwanya. Gutekereza biri muri ibi niho haha yatangiye ngo nimba mutekereza, ni naho umutwe twavuze waka kantu kambere kuri ano magambo 5. Nimba mutekereza ko ari byiza, bisaba umwanya. Dufite ikibazo cy'imitekerereze y'abantu benshi. Kimuruzi iki gisirimba dusirimbye hano, twogenda kuriya bukira bugaca, ariko dufitemo ibintu bibiri byitiranye. Hari abafite umunezero n'ibyishimo. Yego. Twosirimba bukira, hari ufite ibyishimo runaka, iwe akabyitiranya n'umunezero. Ntimubizi? Yego. Nta mupagano uzegwa, umupagano azayishima. Azayishima ko yageze ku kintu runaka, ko iyi piano Dawudi haguruka ikandeho wumve. Yo ikanda wamucuranga wihuteho. Bwana asifiwe. Amen.
iki ni igitaramo n'imbaraga z'igitaramo zotumara. Iyi piano ntiyayitekereza ko yayivuga. Oya. Piano ntifite ubwenge kuko bayikanze ari amatushe. Ariko ni ikintu gituma wowe utekereza. Mwega mudahagaze kuri rutari, abantu bose kera bari bagize gutya. Siko harabagize ko nabonye Neza. hari ibintu bibiri bikunda umuziki. Icya gatatu ni twebwe abanyamurenge, kandi Imana ishimwe ko twakizanye iki kintu ni cyiza. Iyi senti yabaga mu maboite de nuit, Yego. yabaga mu maboite itararenga ruguru. Tukigera Uvira tuvuye muri Zura, twigeze kuja ahantu dusangaho senti zivuga. Igeri wacu ihaza ifite amabande kitwa ngo ni diskete, kagiraga ibisirimba bitatu nimba atari bine. Kaza gafite ngo ni gafirimbi wani Jesus ngombe, si utwo twashiragamo. Nukuri izari igikoresho kibohojwe kivuye mu za Satani, ariko kije gukorera Imana kugira ngo kidufashe gutekereza imbaraga z'Imana. Cyo ntigitekereza, ariko gitera wowe ushaka gutekereza imbaraga z'Imana yo gufasha. Buriya inzoka niyo ya mbere ikunda umuziki. Inzoka baza bakubita radio ikaviri yikegera igataha hano muri Rivunsi. Bwacikaruha ikinjira mu wawe ikaja mu kibindi kimba umwobo ikabamo. Mwari mubizi? Ikintu cya kabiri ni ingurube. Yego. Izijegeza amatwi. Ndagira ngo nicyo gituma natwe ariyo ritime tuzadufata. Tuzatwama tugira gutya. Ni nk'ingurube. Noneho icyo nari nshatse kuvuga, gutekereza bisaba kugira ngo tugire ubunebwe. Nimba ari byiza ko dutekereza, eske ririya jambo mwanditse ko dukorera Uwiteka n'imiryango yacu, twabanje kubitekerezaho tubiha umwanya, tubiha ubushake n'ubwenge, tubiha ubushake n'ubwenge, dufata mu mitwe yacu tubiha ikibanza. Nimba tutarabitekereza, nicyo gituma tugenda tugira amashite. Ijambo rya kabiri ni ugukora. Bwana sifiwe. Amen. Gukora, reka tuvugemo amagambo abiri. Kugira ngo ukore bisaba imbaraga, kugira ngo ukore bisaba ubushake. Kandi birashoboka kuko wokora ugakorera umuntu udashaka, cyangwa ugakorera umuntu udakunda. Nicyo gituma usanga twebwe kenshi tuvuga ngo haleluya, Haleluya. dusanga twitwa ko dukorera Imana, ariko nta musaruro w'iby'Imana turonga. Dukorera uwo tudakunda, tukagira iyinga, tukagira amezi, tukagira imyaka tuvuga ngo twese turabakozi b'Imana, turiko turakorera Imana. Imana tubabarire cyane, ariko tugasanga nta misaruro. Imisaruro y'ibyo dukorera Imana ni imfabusa, izica mu makaritiye ikaba imfabusa. Bwaca bakakwamagana, kandi witwa ngo ukorera Imana. Dukorera uwo tutarakunda, tutaramenya. Iyo umuntu akunda umuntu neza, hari ibintu bibiri, reka mvuga aka kantu bituma umuntu yubaha. Ukubaha umuntu, ijambo rya mbere ni urukundo, rya kabiri ni ukumutinya. Uzumwubaha. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Nimba dukunda Imana bene data, hano muri Kenya niho hantu ku isi aho tugeze mu banyamurenge hahaboneka cyane, muri ku gatuti, muri ku itopo. Isi yose ubu nyine Kenya iri ku itopo, iraboneka pe. Mubyumvemo cyane. Dufite ubushake ki bungana gute kugira ngo dukorere Imana, kugira ngo tubizanemo umusaruro? Dufite imbaraga zingana gute dushora? Igituma zoshoboka gukorera umuntu utamukunda, ariko kubera impamvu z'ico uri gukorera, ku nyungu z'amafaranga. Ubu haje inyungu y'amafaranga cyane ku isi. Umuntu ari mu gutuka umwana, bakavuga umwana, akica umwana, bakagira gute hejuru y'amafaranga. Dufite ubushake ki mu gukorera Imana? Bwana sifiwe. Amen. Impamvu ituma dusenga buri gihe, abakecuru batangiye gusenga Imana kera,
abana bacu bagakura basenga Imana, ariko ugasanga sengere ikibazo kimwe, umwaka ukaza ugashira, imyaka ibiri kaza gashira. Nuko tuza dusenga tudafite ubushake no gukunda icyo dusenga, nuwo turi ko dusaba, tumufitiye amakenga. Ijambo rya gatatu, kwitoranyiriza. Twavuze muri amagambo atanu. Yego. Kwitoranyiriza mureke mbabwire, nta mugozi urimo, birimo ubushake. Ijambo rya mbere ni ubushake bwawe gutoranya. Ijambo rya kabiri, utoranya icyo ushoboye, ikintu ubona wumva ubashije. Ijambo rya gatatu, umuntu azatoranya icyo akunze. Ijambo rya kane, kutumva neza ikintu neza utarumva, uri kuvuga ngo iki kintu sindacumva, kiwo gitoranya. Kwitoranyiriza ni ukwihitiramo icyo turi bukorere. Imbaraga data dushakaho ni uko twihitiramo, ariko usanga duhitamo gukorera Imana ariko tutarabyumva. Ni ukuri tugahitamo ngo jewe n'inzu yanje n'umuryango wanje. Umuryango wawe uzi umwana wawe ko yahisemo, cyangwa umugore wawe? Ni bidashoboka twaza tuvuga ngo jewe. Nicyo gituma ngo mimi na nyumba yangu nitamutumikia. Uriya wavuze kuri Yoshua yari intwari, yarazi umugore wiwe neza, yarazi umuryango wiwe neza, arawugenzura arawutata, aravuga ngo jewe n'umugore wanje n'abana nubwo bzoja nahisemo naratoranije tuzoko. Ariko abagore bacu hano nawe baze, cyangwa abagabo bacu, waratoranije, mwandika ririya jambo mwemezanyije ngo twaratoranije, twahisemo, twarakunze, turashoboye kwitoranyiriza gukorera Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo igituma dusenga ridusubizwe, siko twavuze? Yego. Kandi turasenga dusubizwe no mugoroba. Amen. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Muzige munabyitoze naho uzoba uri wenyine. Gusenga igitaramo ntikiba mu gwinshi, ntikiba muri piano, ntikiba kuko abantu bateranye. Igitaramo kiba muri wewe, gisangwa kiri muri we. Iyo wabikunze wabihisemo, kigusangwamo, wonezerwa uri hariya. Tuvuge ngo haleluya. Kandi Imana ukuntu izikora, mureke mbabwire, kurya Imana ntimuziranye. Usanga umuntu, mureke mbabwire amagambo abiri, umuntu agasenga iyo wenyine ari yamara akazabwira ngo Mana, ngo wumve Mana aho nasengeye, wumve Mana amasengesho yanje, wumve gusenga kwanje. Siko tuvuga twese, Imana yumve gusenga kwawe. Ninde udashaka ko Imana yumva gusenga kwawe? Hashira ukuboko hejuru. Gusenga kwiwe Imana ntikumve, amen. Ninde? Ntawe. Ntabwo ririya sengesho ntirikwiriye ku mukristo wamenye Imana wahisemo, si isengesho ry'abakiranutsi. Bibiliya iravuga ngo data azatumva icyo dusaba tutaragira gute, tutaramusaba. Ahubwo igikenewe nuko usenga wewe kugira ngo wumve Imana. Imana kira kumva wewe nturayumva, birasaba kuyumva, gutera intambwe ngo uyumve. Naho ugahirira ngo Mana wumve, wewe nturayumva. Imana izayumva, gusa ikintu itazayumva ngo ni amasengesho y'umunyabyaha. Ariko niba usenga ukamenya ngo ndiko ndasenga ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, ngo ndasengera icyifuzo kimwe, banza usubira inyuma wigeze uruvuga ngo hari nije utumva Imana. Dawudi yaravuze ngo umutima wanje, uyu mutima mfite wenda sinzi, banza utora Imana. Ngo arayibwira ngo ngiye kugutsindira utora Imana. Numara gutora Imana, Imana iranumva, jewe ndabanza nkumve. Yego. Igituma dusenga ubwa kabiri ntitwumvikwa, dusenga dusaba buri munsi, ariko tuvugisha ukuri. Haguruka Siboma, uyu mugabo nozinduka mu gito, ngwino uyu niwe ningize ngabira Bibiliya hariya y'impano yawe. Kera nimubona ko agize amakenga, ntimwumva ko yamye atinya ngo yanje ngo nikugabire. Yambajije byagoye. Tuwo yigaba icara.
Imana ni kuri izitekereza iyo twatuza gusaba gusa nkaza kwa pasteur ngo mpeza ku mazi. Pasteur agatora amazi akayampa no musa. Buriya we yanze yagize amakenga. Kirukanga namana nkayabika. Ngasubira kagaruka kwa pasteur ngo mpereza niyo telefone cyangwa nini. Ese uyu muntu ndamusaba kabiri gatatu. Nimumbwiza ukuri. Na aragera aho avuge ngo yeme bacu. Ukuzuka ukabza. Mu gitondo wasabye Imana ngo iguhe ibyo kuri. Hano muri Kenya niho nasanze rya jambo rivuga ngo izitunga nibiguruka. None mwebwe muri no mu birere mwese. Mwese nta muntu uri hasi. Mugiye kuyegera. Muzora mu misingire. Bibiliya izivuga ngo nimba dusaba ushaka gusenga Imana kugira ngo usubizwe, reka gusenga usaba, banza usenga usabana nayo. Yego. Tugirana ubusabane kwanza. Nimba ngeneye kuko pasteur Ngabira ndaza mubwira ngo pasteur ya murakomeye mu rugo n'ibiki byose. Mbanze mugireho ubusabane je nawe dusabane. Je namugira neza dusabane Imana igumugisha mama. Nitumara gusabana iyo umubwiye ikintu cyose uzunamubwira utituta. Ta masengesho ubusabane dufitanye n'Imana. Turi mu gusaba tudafitanye ubusabane n'Imana. Dufitanye amakenga nayo. Tuzi ngo ndiko ndasaba ndi mu ikanisa ariko nisohoka. Mfite andi makenga, mfite andi mahinyu, mfite handi muze kuceka do. Nico gituma Imana ikareba ikabona tudasabana. Kugira ngo Imana idusubize, Imana igira icyo gukorera, Imana ikumve byihuse, sabana nayo. Ubanza uyibwira ngo Mana urera. Mana urakomeye imbaraga zawe zirahari. Icyo ni kikunda, niko Bibiliya ivuga. Ngo izikunda gusa ko tuyibwira ngo urera, Mana urakomeye. Apana kuza buri gitondo, kuzana ishida n'amasaba. Banza ukora amasengesho yo gusaba, usabana na data. Bigenderaho bifite amahame. Zamana ijambo rya kane. Hari Imana zuko wamenye. Muzi iyo tuvuze ngo zamana donc si Imana imwe. Yego. Bimeze? Hari zingahe? Nish. Zamana bivana niyo wamenye. Ijambo rya kabiri bivana niyo wizeye. Ijambo rya gatatu bivana niyo usenga. Ijambo rya kane bivana n'Imana wumva neza. Buriya tugira Imana twumva neza. Mu butayu twigeze kuza dusenga ruguru tugapfukama mu mazi tugatitira muri Kamombo cyangwa muri Zovu. Mwamara gutitira abantu bagakayura. Wavamo. Ndakurahiye umuntu agatitira yamara kuzura umwuka wera. Ngoko turashaka umwuka wera gusa. Yego. Tukaja mu masengesho yo gusenga dusaba Imana ngo uduhereze umwuka wera, uduhereze imbaraga, uduhereze impano. Mwe nta mpano mwasengeye ino. Ntazo mwosengera ifaranga gende iyo ngiyo. Bwana sifiwe. Amen. Umuntu agapfukama tukagira amasaha 3 ngoko turasenga. Nta faranga turiko dusaba. Ntazo. Impano gusa. Nta mazu nta bindi. Ukagira ukwezi mutonda muruzi twabanaga n'abavyeyi bamwe barahari bakirimonga n'abandi bari hano hakurya gidurari. Thomas Rugabigwa n'umusaza. Bakatura ngo dusenge twuzura umwuka wera. Ngo dusenge tukubira ngo Imana itwegere dusabane n'Imana. Tabasaba ihuzu. Tabarugira iki kirato ibi birato dufite kandi nabutse gusa. Wamaruka Imana iradukunda, Imana iratwegera, Imana iravuga ngo mureke nzobageza hakomeye. Yego. Kubera ko mwasenze musabana. Yego. Kandi dusenga dusa nimba ushaka kugira ngo Imana ikwegere igusubize banza usenge upfukame uyibwire gusa ngo nkeneye nta yandi maranga mutima nta bana ibindi byose Bibiliya iravuga ngo niki Inyongera. None nimba ari inyongera kubera ko waje kubisaba utarasaba ibikenewe nimba tu ariko muri Kenya Bwana sifiwe. Amen. Ngize iminsi nirwa iri ya ruguru habeje bundi tuje ahantu n'abandi bantu twari kumwe gufungura. None turarya ubugari twaguze bahamagaza ubundi ngo nubw'inyongera. Abo bantu twari kumwe. Jewe nkanga. Ntabubaho. Ese kurya atabuguhaye ni kibazo. Nukuri barabuduhaye. Uko ngo nari ubugari bw'inyongera. Ico kintu mutegere. Ino baratsinze n'abantu boroshe kuvuga ngo uraguza umutsima ukarya n'imboga bamaruka mubwira ngo mfite uburenganzira kunyongera.
uri umwana wiwe tuvugisha ukuri uri umwana wiwe ngo ufite uburenganzira nta soni ngo bashizeho bayita gute kakanda isosa habe nawe wawe umwana yo kwira ngo isosa 2 3 4 ejo wobwira abandi ngo uyu mwana agira ingeso mbi siko muze muvuga ngo uyu mwana ngira indambi ariko ino muri Kenya umwana wo mu Kenya umukobwa wo mu Kenya akamapfa akuguheza isosa atazi yo Yesu aravuga ngo ni dusenga dusabana nayo kandi duciye bugufi imitima yacu ihamanya neza nuko tuzamura amaboko turebe ko turi Yego. Haleluya. Haleluya. Tugasenga dusaba ibindi byose izobitwongera Yego. izoduheza sosa ibindi byose Ni sosa. gushaka Ni sosa. amazu ni sosa amafaranga ni sosa biriya byose Yesu afite sosa iruta ese batanga n'imboga nazo zibasosa kuri yabogwa unyine uko urumanga tuvuge hakurya niryo jambo rya nyuma Yego. ya gatanu Bwana sifiwe Amen. hakurya kubera ko turi babiri umwanya wageze kandi nkeneye gutamba ndabizi ndanabikunda n'amapepave Amen. hakurya ku isi nta muntu urifuza ikintu atazi cyangwa atarumva ntibizobaho uzogenekereze muzi utarabona utazi cyangwa utarabona umuntu ubigushiramo ngo abigutekerereze tuzobyifuza uza wifuza ibyo wamenya amakuru uku hano muri biresha mwifuza biresha n'ahandi cyangwa ibyo ahandi mwumvise Kuri. ariko man gusenga biza bituma uca bugufi kandi umuntu wasenze akaja mu mwuka ntatoranya ariko umuntu wasenze akaja mu munezero habe na hano mukandagirira gukubita Tiyo Gilson akaja muzishimo nako umuntu wasenze akaja muzishimo wishimye hano kumukunga icyuya kikabira uzomukandagira urebe ariko umunyamwuka nubwo yo kwicara hano azavuga ngo ndicaye Bwana sifiwe Amen. nimba dusenga dusaba byose ibindi byose tuzazongererwa shuti bene data biriya bintu twavuze twahisemo n'imiryango yacu twaramaramaje twarumvikanye n'imiryango n'abagore n'abana vraiment ntaco Kristo atakoze Yego. ntaco Imana itakoze dushaka kugira ngo tumenye Imana kandi mureke ikintu tuzatwibeshaho kumenya Imana siko kumenywa nayo wowe ukibesha kuko ngo wamenye Imana ngo twakuze ba data basenga turaza ba pasiteri baduha gatuti turabwiriza wamara ukibesha ngo nawe Imana irakuze bisaba formule kugira ngo umenywe n'Imana nuko usabana n'Imana Yego. nukugira amasengesho yo gusabana nayo muri mwembi bitari hano warangiza Imana ikakumenya ikakurata mwibuke Yobu ngira murata Yobu yagiraga sekere yagiraga ibanga yarebaga abantu bose bamaze kuja mu nzu kurya ngo agafata amaka yiwe y'amafizi ngo akavuga ngo reka nje gutamba ndebe nimara ndebe n'abana banje ico kintu ngo Imana ibona kuko uno muntu bagirana ibanga ahora atamba akarokiregera n'abana be iravuga ngo uyu mugabo zanga byakunda ngomba gusabana nawe kandi uretse nivyo tuvuge ngo haleluya Haleluya. tuzamurese cyubahiro Yego. Bwana sifiwe Amen. Amen. uretse nivyo ngomba kumurata ubukristo ni igihuri wenyine kandi inzira y'umukristo handi zica muzandi zica si mwikanisa si imbere ya podium inzira ikujana mu ijuru umukristo kuja mu ijuru numvise babivuga ngo tuzoja mu ijuru twese turemera hariya niko bavuze twemeye twese ngo tuzojayo ntibishoboka si twese nimba utarasibura inzira ija ku mwanzi wawe tuzojamo uzi ku irembo ry'umwanzi wawe kuko ariho nzira ikujana mu ijuru uyu mwanzi dufite
mana imbaraga zawe zirakomeye ndafasha ngaho sinzi kuririmba subiramo mama waje mana imbaraga zawe zirakomeye zirakomeye zirakomeye. Bwana asifiwe. Amen. Ico kintu cyotuma subizwa ngo ubwo mvuze ngo mana imbaraga zawe zirakomeye, cyotuma utekereza ngo ubwo wahagaze hano ukavuga iyo verse Imana ko yogira umushitsi kavuga ngo gapapa ngo ndamusubiza yavuze ko ngomeye. Gukizwa nico kintu kigoye, nico kintu gisaba umwanya, nico kintu gisaba intambara. Gukizwa si ugusoza intambara ahubwo no gushora intambara. Gusenga ni ikintu gisaba umwete n'umwanya wo guhozaho. Si ikintu usenga gw'ibyumweru bibiri ngo Imana ntisubije, wamara ukama wayura ngo Mana nimba ruko ngo izina ryawe ryogira gute, ngo izina ry'Imana ryogira gute, habe niyo mwoza mwese famiye yawe ngo mwoga ngo Mana nimba utabikoze izina ryawe. Bibiliya iravuga ngo yafashe bene Kora irabumbura. Ninde wayigaye? Yahamze umuryango wose, nta kiriyo cabaye, nta musaraba, nta bindi, irapfukira. Wewe unaniwe gukiranuka no gushaka Imana no kwegera Imana no gusabana n'Imana, numara ugiye kubesha ngo Imana izina ryayo ryogaho. Nimba tubona ko ari byiza gukorera Imana, kwihitiramo nukumasha. Si uwundi muntu wagushize mu imbaraga, si uwundi muntu wagushize nk'umugozi. Ibi tuza tuvuga bisaba kugira ngo wihitiremo umenye uwo iyo Mana muzakora. Dufite Imana nyinshi. Ubushize Imana ibaho umugisha. Bwana asifiwe. Amen. Tukama tugenda ngo dutinye Imana. Reka nkubwire ureke gutinya Imana ahubwo ukunda Imana. Kandi wegera Imana. Yego. Nimba ushaka kugira ngo usenge usubizwe, Dawudi hagararaho. Minota yanje yagiye kandi tugiye gutamba. Nitumara kubera ko hari undi muvuga butumwa tuze kumuha umwana. Shuti mwene data, ndora ahantu ruzingiye kugira ngo ntusubizwe. Kandi hari igihe wenyine uzuba umugozi w'ibikuboha. Umuntu akizirika yamara ugasanga wenyine wariboshe, wazanye umugozi wiboha amaguru, wiboha amaboko, wamara ukazugenda uvuga ngo jewe ndaboshe. Nta Satani ugira umugozi ndaguhakaniye, hakika yo mu ijuru aza kubohesha wa wundi usangana. Buri muntu agira umugozi we. Satani azaza gusa akakwegera iyo wamwishiriye, nico gihaza gusanga nimba kandi umugozi ugira nuwe ni yangeso yawe. Imuzi ubona kuko ngiyuguye gatoya ngo kera njewe ngo mbamwo inzoga. No umugozi ni ikiziriko ugendana. Satani uzukimusengereza gusukamwa ngo sino kwiboha, fasha umpambire ndananiwe. Ikintu cya kabiri ni ikintu uhoza mu kanwa wiyaturiraho. Iriya tugira ikintu cyose. Abarundi ni beza cyane bakavuga ngo bagiye gusenga amasengesho yo kwibohora ngo nibyo abase na basekuru bya karande. Ko murumva? Yego. Bwana asifiwe. Amen. Uko dufite za karande za basekuru hano, ariko ufite yabo wenyine wishaki. Nkunda kubwira abantu iki kintu, jewe ngize imyaka irenga 25 kangana n'amapepo. Tureke ko yavuga mutagira ngo niyo twavuze. Abantu bari mukamavuga ngo bavuze kuri kamera. Ugasanga umuntu ko muramusengera icyifuzo cy'ikibazo ciwe wenyine asanganwe, yanaza kukubwira akagura ngo pastor ngo mfite ikibazo ngo ngira ingwara yanje. Aho kagira inkuru Niyiwe. ni yabo terebyo wamaze kuyebi. Aho iyo ngwara ni iyi ingwara yanje ngo nzana ndibwa. None uje tuyigukureho kandi ari yawe gute, bagusengere gutari yawe. Izo twiyaturira twamaze kubirema, tubishira mu bwonko buremera ngo yinga umutwe ngo nzana ngiyi ngwara ni yanje ni yawe yigumane. Reka no kujariba abandi kuko wamaze kwiyaturira. Iriya niyo karande. Karande Satani ntiyumva ibyo dutekereza.
yumva ibyo twatura n'ibyo tuvuga. Yego. Ibitekerezo ni data uzi profonda akinjirayo, ikamanuka ikagera mu bitekerezo wowe utekereza, ariko kirya cyose uvuga ngo uyu mwana wanje nije ari azokubera ari Zabije aribo kabisa. azobije ari ariko muzamunanirwa tuvuge ngo haleluya. Amen. Ibi indimi zacu ziragira gute? Zirarema. Zirarema. Kandi ibyo twiremera mu kuzikuraho bizatugora. Ufashe umwana wawe mu isi jaribu, ejo nakubera ijaribu ntukikorera amaboko. Ufashe umwana wawe ejo bundi naza mbibwira abantu twari kumwe, simvuga uwo muntu. Umugore yabwiye abana arababwira ngo isora bica, nambika hasi isora bica, ise yararimo. Simvuze wose. Uwose yamavuga ngo abana banje arababisha ni mukine cyane simbica. Noneho umugore ararakara ngo umugabo yamuvuguruje imbere yegeze gute y'abana, yamukojeje iki? Uko zari isoni vraiment kojeje, usibye ko muza muduteranya n'abana, ninde mugabo wari wica umwana nyine? Kandi nyine ugasanga abagabo benshi kuko n'ibintu twatura n'ibintu akanwa kacuka iso nazara kwisha, iso nazara kwisha. Kandi nawe nyine washika bakubwira ngo umwana yakoze ibi ngibi, none ni wewe isaraje ukamutora igikoni nyine kugiye kumwisha kumukubita. Uzumubwira ngo sinza ahubwo umuhembe kugira ngo nyine ejo ntagasubire. Afite uburenganzira bwo guhana umwana atamuhanisha igitinyiro. Ubwonko bw'umwana bwakira vuba, ni butoya, uburi kuburoga, uburi kubwica. Ni ku bwonko bwacu bumeze ku Mana. Imana yo kubwira buri gihe ngo Satani arakwica, bwihe bikagutaha, uzupfa utarapfa, uzupfa utaragera igihe cyo gupfa, ukapfuga ihagaze. Bwana sifiwe. Amen. Nimba dutekereza ko gukorera Imana ari byiza, mureke dukunde Imana dusenge. Kandi dusenge bitari ugusaba, dusenge bisabana, bisaba gusabana nayo. Tubanze dusabane n'Imana, uzikunga umururi wenyine. Hari ibintu yavuze neza umuhagarikizi ngo ko arumva igitaramo kitandimo, kindimo kimbamo, kizongumamo, kizovamo. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Uwo kivamo niki? Abaruhana asandi ko bari hano. Igitaramo iki bamugira neza bari hano, banzi nkiri mutoya na mama n'aba bose nabonye bamukecuru. Mukecuru Imana bahumugisha cyane. Iyo tuba ejo bundi hari agafilime bashishijeho baravuga ngo nta mwana w'umunyamurenge wa Mayibobo, siko bavuze? Yego. Iyo batangiriraga mwacu niho tuba twaratangira mu Mayibobo twese mwibarabara. Ariko no babwira ngo mu bahungu bataramye biraruha biranjana bingeza kwa president, biranjana bingeza kuba ministre busimbabwire ni nanje nka mu telefone barabiza abo ngabo n'abahana. Sinshatse kubivuga kandi sikera n'ubu mfite abana bigishwa nabo, bingeza hejuru mu ndege, bingeza ku mamodoka, bingeza biciye ku gitaramo. Amasomo nasomye ntaruta ya ruhana maranda utakure akika yo mwijuru. Amasomo nasomye nari mfite uyandihera se shiramo igisiriba da Niko. bangukandaga Turaringanya. kandi wihuta wo nari kuyakura ayo masomo. Wihute Dawudi we, wihute gatoya. Ngiye kurangiza iminota bihangana. Babashitsi bavuye hariya hakurya.
Mwicare. muhagarare mureke kwicara. Bwana asifiwe. Umunsi umwe babura amahuzu mucakira kuyabura hano kandi bakicabura duhereze sico tumare ariko mana ruguru habaga umusitari aho ijambo umusitari ryari ryaravuye mu ibanga ry'abayumbe. Imana ikavuga ngo nimugende twigeze kuja mu bijombo aho kandi uwo muhura nawe ndimumuvugisha ndimumuramutse mugende ku musitari kimya sibyo ma ku musitari ntabwo ari ukuja gukubita amaselfie ngo ko ndasenga. Tukagenda ku musitari tumare gushika hano hari ipepo hano kandi hakika yo mu ijuru Imana igiye gukingura. Mureke mbabwire hakika yo mu ijuru tiriza rija kure. Dufite ibyago bikomeye cyane mu kumenya Imana, akaba ari twe tugira izindi mana zo hakurya. Nitwe ba mbere dufite Imana tukagira izindi mana zo hakurya. Birababaje. Abantu bamwe baza bataha kare kandi umuvuga butumwa kabiri arahari mwihangana usubizemwo wihute dawo usubiremo dukubiriza iryo batararisubizamo nabo nitumara dutanga umwana kandi mwihangane dusenga. Eliya witishu Eliya Zamuka Daudi we.
reka dusenga abantu bicare babwirize. Ushaka Yesu Yesu. gusabana n'Imana. Kweli. Ndacyari ko mbwirizaga. Bwana sifiwe. Amen. Sinarengeje iminota bambaye pi. Nayubasha. Ushaka kugira ngo usabane n'Imana. Usubizwe n'Imana. Lero kirasi. Uzofata amasengesho gusabana n'Imana. Bwana sifiwe. Ndiyo. Kandi tuzi ngo ubu nyine isi turimo iteye imbere, ntawe wohisha, nta naho wokwihisha. Imana ikuzi igihe uri wenyine, nta muntu n'umwe muri kumwe mu muryango. Icyo gituma Dawudi yavuze ngo warantase uramenya. Amenya. Urantata. Ariko Imana yadutata n'ukuri twosanga twera pe. Idutase turyamye dusinzire nijoro. Uzi ko kera twari tuzi ko abakecuru bakaka aribo baroga. Siko mwe mwari muzi. Umukecuru w'abandi ukamumwana ngarasa n'umurozi. Uburozi ni iki kwanza? Ni ikintu cyose wewe, kirya cyose wewe washoyeho imbaraga zawe n'umutima kidafite umusaruro ku Mana. Waba umurozi mu busambanyi ukaroga imitima y'abantu igashira. Naye biheko bino ibi kera twigeze kuja kureba muzehe Bizuru ndaba hano wo kuri Bizuru Abakitengera. Gitengera. Yigeze ngo guhamagara igiheko kuri Bizura kigwa kwa sogokuru ahantu twabaga kwa bamukecuru nguyu asade mu Kinogo. Abanyeshuri twama tuva ku masomo ngo tugiye kureba ikirozi, kureba igiki Igiheko. Oya cyo gihe twari tuzi igiheko we Uburozi. ikirozi. Kandi gacari ikintu ngo ho cafiriye ngo Bizuru yagihamagaye bo bikurekera ntaco byo kumarira. Ikintu gikuru gusa no kumenya Imana. Ndiyo. Giye gusengera abantu barwaye bahaguruke gusa nimara nicare ntango mwanya. Kandi nuko mpamba numuvuga ubutumwa wabandi ageze. Reka banza mara. Naze zana hano bizangomwa ngo protocol. Rinda gato. Nabanza reke. Ngabanza reke. Banza usoze hariho gahunda y'umuyobozi. Hari ico nshaka gukora. Umuyobozi? Ariko gapapa ye. Kandi kuriya nyine angana umutumba niko azahaza abandi. Nohereze cyubahiro. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mu gitaramo nta buroho, ntukagira uburoho ngo wikumanire igitaramo wenyine. N'abandi bose baragikeneye. Tuza tugisingirizanya igitaramo siniyingaga. Tugiye gusengera abantu bagwaye. Ndiyo. Bari hano ariko cyangwe baze kugenda basige nimba bafite haraka kubera umuyobozi. Bandika agapapuro kazinge ntashireho izina. Cyo kintu ndagisabye. Tushireho izina wandika umutwaro ufite gusa. Tushireho izina ryawe ibe bufumu. Yamburushana. Rwana mamuheruka taravyibuha cyane twarabanye mu nzu. Ko mu nzu imwe masha. Cyo yarakira umunyenzara nishi. Nishi. Hari sida zibiri ariko sida y'inzara irakagokwa. Izituma umuntu agwara uruheruka amugira go. Imana ya Israeli ngiye kubabwira ikibazo kimwe dufite kuri uno musozi. Uyu musozi woshaka wo kwiremera igicucu umwivuri uko uturamwe wo ntukubemwe. Ukabwira umutima wawe ngo ba muri Kenya muri Nairobi muri rikanisa kuri uno musozi. Umutima wanje nturimo ariko jewe ndimo. Mwaryumvise? Ushaka kubana n'Imana wi mu mutima wawe ushaka. Kandi kubatwa kwa mbere gukomeye no kubatwa n'Imana. Kumenya Imana si ukubatuka, no ukubatwa birenze. Guheba Satani ni ibintu byihuta byayo. Kuja ku Mana ni ibintu bigoye kandi bigushira mu bubata bugoye. Bigushira mu mategeko agoye.
bigushiraho utigenga, bigushira mu butware bw'undi mugabo. Jambo ry'Imana rituganze. Amen. Amen.